Керела глава таратава обуко и дома лескери тали капут. И кена да суитало панотилем тилем. Алто суитало сарпарнозит. А да напе хиджу Исмаил. А два итало Исоба. А дя итане пенела пе Исоб Исмаилескери. О Исмаил алистан пе де хаджера чифтиненас не атавател. А вер ситуација во уключимо итало и правилно кјаба итали джи, а два со итало полукружно. Овакти примескори кјаба с не джиодори. Но овакти пекамбереско десагло е поплава, наснелен паре те граднена джиодори керкела агјар сасо. Иначе моментално итали учи негде дешу панч метре. Онао дори Stubo pravo na rodne varica su italo dikena je stubo koli prema monaj to Odo caro pecamberi aliselam geloko miraci leskeri kala umi kani i čajtaru e butali i pene alijaski radi Allahu an Nela te Anghiale a care per la cambiare chi è convinto intendere scordarvi e mostrarvi l'escono la che gale tastea tale gentemi e maka tasile a parte che na garza a parte che no Osmania saleme o Coraia con le classe a carica che sono semafori a carica sine o che di classe pedalo neve o dorica che dinge un mushrikia te querem plane pe camera stam sarte querem atentati sarte mudaren amanalo Jebril lemin eva que o Muhammed preminena pe que zada te mudaren acva chiuși su italo anchiamento di yeman Macarico pecambera li sedam koga naquela ste doprinela sinele. Doprinela ste čuminela sineole. Em suneti talo potavafi tizimna augusto te doprinena dva kjuši. Entara dva kjuši, dva kjuši, skerela petova rabena atina fidunia hasene, voti laheti hasene, votina adabena. Ocovato dikena sa pantosu i tamo sa poslatino, magari da lo metamo in Israel, magari da lo stavke u prima li se dam na sine skele togaš, sine upravo bara u što ste sada te gradneli kjaba. Koga zinge upravo bara čito stavke targeske lepre, perjolo autoriga, modeske pražavisao tavafi, dobina mine kjabija, me kam ibrahim. Završinjamo tavafi, elhamdülillah vallahi kao izbija, pala kavaka džapalo nekamo idete kvadrile djatija, kako dina kapija upanizem zemljem, dža posljednji safa merva ekera amalo faj. Aveam rod družive ovela te zapozna i namen istorijatari Kjaba evo jedno nekola istorijska tana sot desisalo kakva prostori.
со напомена акалана мукена кога дикена мен ко побаро број. Кади хоте пикја кај сотаре ка беша менге, ем која ќе дија форма ка дружина мен. Ко пирибе на неа чоибе, и екстрана кој но муша е ко джувля со цел те си кафту менге некола тана. Претереса, джите беша некола тан, а мари дестинација пошминела, а кале просторија со итало заобиколи ме англитуменде со дикена. А карига сине, огробија е ко джахилетско време. Джахилетско време, вакерелапе време пред авело Мухамед алейхиселам, о мушрикија пере дженазен пароне населене каква танаке баш со итало обкружимо. Мануш бизо дини, мануш бизо вера, а два мануш тало нашалдо. Ов нашанела о основно чувство премо најмангли. Пренесингјо вела колила е историја кере ектаро случке со десинена синепе дикен коборо мануш бизо дини лескоро калби и тало паро мадам коек преданива клакеа случка со какравту менге десисалио мереске, но најточно и тало дека аквако сахих китапја на тергјола. Аква само тергјола ко некола преданија, те дикено мануш англали вера, ко борда неле ниса ви вредност. Пред авелу ислами, арапен синеле на Савко, мислибе, ако и ситут джувликано е вляти, а два значина ко кери ситут лач. Ама дике најде исламску улема со вакерела. А ако ко кер на нетут джувликано е вляти, на нетут максимија. Ама ту чај тут пан шов мурша, на нели ту чај, на нетут максимија. Соске на осетингјано мангипе, на осетингјани нежност, о пејкамберина кергја е мурша, кој воспитинела макар дуе муршен па манцар ко джетва кергја чиенге, толеске требела товен горда коги си тумен чија. Ама несар морате признина, аме несар и сјаме на два джахилско анаменде. Сар, ајде прво нуко добинеа чај, а саја надека, ево састо некој лока, прво максими, прво нуко. Потуло дујто, унуко пак джувли, по пак раде ај некој састо весто. Потуло трето, а ту више пенето састо весто, ама то мој тичера ке дингјо вела. Мате анело дел штарто пашто, о каровеле ко дживливе, куку бревла суло туке. О, ка чој бизото потомство, о, јака наквана, нели? Исто сада кладжа хилја со кере нас нечиенца, исто. Значи, муслимани нас минела, те пагел порому, увек требало то радосно, го шукирка и сима чај. Не се класо керге, добингја чај, морате докажнел педекиталов мурш, со какерел, лела печа карига храндела гробо. Онеј се сар храндела два гробо са прашина кергјола. Джали чај тресинела ли морисали лян ли бремодат. О баро кова мурджа, нена, миснело мурш ако и тало кова строгова, кова паро калби дека кога двајо муршибе набрена, некоја два муршибе. По крај дела лепаните пие. Со кере аква модат, максими пучела педаде. Дикен мануш бизо вера, а двајтало бизо осет, бизо милост. Ко крај лел дживдо е максиме те челки пуф. Ој пиштинела, акава, а дјав пишта на коела тут ко калби. Дикена ко боро калби тало сурово бизо вера, бизо дини. Со некој пенела, рано и бе мангјача ли вера, абе наклапе рано или касно или порано. Керлапе лафи живот е детере срцеске. Ако ки минута превенција на дингјане може муло. Ако агар туда ко вакти на хранинати душа бине има неа мулян. Само се андживдо која со пиреа ки пув. Јодолеске која капучен си не олен. Кова си не ту менге најпародиве. Кава кре најпародиве си неа менге англалу ислами. Кера си неа мен барем мурша. Дживде, джувле, вляте, паронаснелен ко гробија.
Ко те керена сине два, аке каква тан англитумен. Иншала никојаш вике аз авки ситуација те новела на менде. Ама најдве дикен кула джахилска буке и си е на менде. Аква е проблеми амаро родителско. Со десингјо вела, пред темера пишинајо керај чавенге. Ја ти чабе туѓо кер короми сило. Дик, кој дингја тут гаранција де корона не те букела пало деш биш пало биш берж. Дали се праведно родители? И плюс аменде корома, ако и чајро дела хако, тела джало муила кропе пралендар лиля. Моро Аллај дингјала дава хако. Аллај тало лакоро хако, Аллај кога соро дингја. Јо долеске, о Аллај дури дингја савко право и джувлида те наследи нелтар обарвали пе переда дескорен перед јакор, ако е тало хако кура нескоро. Емо долеске пралален, а карига прво дерси со стикјоваја, пази нени вредност омаре максмегро, макерен разлика машко армуше ми чај. Он тале сарине барабар ко Аллахи азza wa jal. Јакана откако диклам, ало ислами, сикавѓа и вредност означинела, сарте дикај максиме, а кана джа наудруга те запознинамен историја е кјабакоро. Ајде парица, бисмилја. Инако акана джаја амен, те запознинамен о историско дело е кјабакоро, инако и моментално состојба со дикенала карига е цело не кјабакоро, ој завземинела негде 1 милиони квадратно површина. Ко моменти ој ке дела негде 2 милионја мануша ко исто време кога кашај текалдине намази. Инаку ко современо време сар дикена и кјаба, талати тало градиме вециња и бројка ленгери тало негде дешу 3.000 вециња емисто агар керде асавке тана коте кашајте тушири немпе. И бројка ленгери тало дешу 3.000. А двај тало кердоа карига со кадикен, со газинена упрало мермери, теле и тало са два вециња. А версо требела те джанен акарига чал и кјаба, пренесингјола кво мермери со газинаја упра лесте, а ква и тало о мермери прилепско амаро акарик тари Македонија, но офа вела преку и Грција, ема два и тало подпишимо екесар теовел дека авела тари Грција поправилно офтало прилепско мермери, а ква со газинаја упри о лесте. Сар дикена са повеќе градињо вела и кјаба, таро солду лаке рестране, со цел поефикасно те керелпе, ти колпе ко сустре, е хаджи доненге, еме умраджи доненге. Инаку мората керавтуменге дека сао групе со синеа менџак, на кјумра сине прекрасна, исто да акаја група со Италија, раздикујнела пе према ленгери почит, према ленгери богобојазност, чачи паске користињо вела, секоја моменти те на кенко и бадети, емпучена со повеќе оѓа кобор, ка задржинаамен со единствено цел те на кавен поро вакти, за да те на кен те калдинен, нели, ки кјаба. А два одолеске да најнормално, але акла мануша. Одолеске кана амен арица, кад си даамен ки страна карига ка беша, со цел матова ки јаке полицијакери, неко борлафија коте тенова ки јак е полицијакери, ко објаснина неко бор лафија ка натрујал и вредно се кјабакери, па пала два каси каваленге, некола значајна тана, кола со келге улога ке историја е исламескери. Не се на англе официјално мангавате посакујнавту менге примими умра товел тума. Олајте прифатно тумари умре иншалла.
Иншалла томари дова о Аллах те крила реалност. О Аллахи никогаш мате забранинел туменги кјаба тар томаре акја. Иншалла товел наследство ко томаре фамилие те доджакирен, томаре чавен, томаре унукен ти испратнен која клатана. Елхамдулилlah Аллах со могучиња менге аквада дром това лескере мисафирија ко најосветлиме тана, ко најмангле тана лескере, ко те харица бути добинелапе бутко Аллахи азza wa jal. Амен арак шова амен ки Мека. Која керела пелафија чали Мека, а два значила текел пелафија чали Кјаба. Макале тане и силе лескери историја, и силе лескоро тан. Одживди пе ки дуњаја пошминела кале тане. Нешто со итало прво градимо кјакеја дуњаја, итало баш градимо и Кјаба. А два потврдинела менго Аллах азza wa jal ко Курани. Инне еввеле бейтин вудија линнаси леллези би бекете мубаракен ва худелил алемин. Чачи паске, Аллах и прво керсо поставинга ки пуф, тало адва со итало ки бека. Со халилам таракава куранско ајети, халилам дека о прво Аллах е Мека кросине бека. Морате джанен дека и Мека сар Мека, ко Курани спомними итали шове алавенцер. Јектар лакур Аллах талода ел Меккетул мукеррем. Сагилини Мека. Сар пошминела историја кале танескор. Туме висарине джанена дека о Адем алейхиселам, Аллах азza wa jal кога своренгјале, нели прво моменти то велко дженети. На неамари тематика кана која дженети сне чачутно дженети, замислимо дженети, сине ко дженети. Аллах азza wa jal која два дженети Адемески алейхиселам дозволингја са. Освен njeg бути забранингјалешке те на приближно пе кој одредимо каш. Вала тaqraba хадихи шаџара. Има приближинтут која кава каш о Адем. Ама джанена и природе манушески ритали амен, увек прастаја стреминаја која два со итало забранимо. Време комунизам, кога тало забранимо и вера, тогаш о мануш нагло сигарила ки вера. Вера демократско општество кога тало са слободно, тогаш кади ке мануш са повеќе дујрола таро Аллах. Магар о Адем алейхиселам најнормално весвеса таро шејтани лаанетуллахи алей, джанеали соске туке забранимо адва кашту те приближинетут, само со единствено цел матове бесмртно. Амено манушако борто веламен, со гото веламен, амен ге увек тало харица, амен ге увек фалинела, амен увек мангаја джанена којек вакти синек султани и ов чудинела синепе саро чороло мануштало бахтало, а ов султани и тало нанелја дија среќа. Тогаш лескоро советнико какрел джанеа со ајде употреби ни метода е њавар дешуења, сарбе њавар дешуења, оакерла муклеске е њавар дешуења сребреникија, ем пишин, аке туке акава шел сребреникија садака амендар. И кога муклјава која бројнја е њавар дешуења, овна дикарла е њавар дешуења, то вел задоволно. Леа саргали гал, кој ли лео кво јек? Кој чоргама на дво јек? А гарда амено мануша со случињо вела, насјам свесна која два со поседуинаја, увек дикаја, а два со итало која вера, ема мари среќа несар поврзинајала е авере живото. Ема два да уло се бепи со, о Адем алейхиселам те му кел поро вас која два забранимо овош. Со десињо вела, сарказна о Аллах азza wa jal Адеме алейхиселам му келале ки пу. Амено манушасјам свесна е ке букјаке тек тогаш кога нашалајал. Джанена сартало адава.
Амен асям свесна маре родителенге, додека е дживде. Амен бунина амен. Ама дека бор заостанато сабе. Тули кава кереманги, бе на не томаро вакти, а да на модерно вакти, амен аѓа. Увек амен керале ништо. Ама кога мерена, тоа шпена, ако бор фалинела, абе таро делале, абе пароитало бизолесе, а јарда о Адем алиселам, кога нашалгја о дженети, коте јак надикля, о кан нашунгја, о калбина осетингја, кошмингја мазумите овел. Емо Адем алиселам нон-стоп какла елеске, о Аллах, соске ки дуња нашунава, о тесбихе мелеконгро сарсо шунава сине, кине, одори ко дженети кога сум сине. Ем тога шо Аллах Азza ва Джел, Адемеске алиселам, кавател, о Адем, сарсо диклян кјаба упре, ка градине исто кјаба ки пуф. Ема кја кјаба ирати со диклямла, о Итали, тало ефта катие кјаба кери со Итали ки небеска. Значи ки исто линија сарсо диклени кјаба, управло ефта катија и си кјаба е мелеконгери. А дија кјаба викнапе Бейтул Маъмур. Кја дија кјаба ефтава ардешилја де мелекја кувена секо диве е модотар најклон. Ки исто линија о Адем алиселам кергја адаја кјаба. Пала два о Адем алиселам бешенцар ровелас неко Аллах Азza ва Джел со цел те опростинеле школа. Пренесин ги овела о Адем алиселам таробу тројбе е ке гюнахеске појависали лолеске бразда тарлеске раќа. Джанена кога Аллах опростингја лескоро гюнај, тогаш кога градингја и кјаба. Емо Адем алиселам сине мукло ки Индија, а и Амари дај и Хава ојтали мукли ки Джида. Ало котарна карига те керел тавафи. Која два моменти кога кергја тавафи, о Аллахи Азza ва Джел опростингја е Адемеске. А ква тало о прво моменти е кјабакор. Најнормално ко време више ко Нух алисалам кога вела потоп Аллах и кјаба ваздела наупре. Ама но темелија ачона. А вела кисена о Ибрим алейхиселам. O Аллах Азza ва Джел канатаро Ибрим алейхиселам родела, те ваздело темелија и кјабакор. Аллах ко Курани какел ва иде јерфеу Ибрахимул каваиде минел бейт. Емо Ибрим алейхиселам кога ваздингја о темелија кјабакер. Кола темелија о квасо запошмингја о Адем алейхиселам. Сар запошмингја о Ибрим алейхиселам те градинел те пошминел и кјаба. Дикен, о живото и тало чудно дрома и силете си кавела менге нешто. Ама ни природа е живото скритали агјар. Ма очекујнен ко живото нешто вредно те постигнинен, саджи коте нешто значајно на не те нашале. А кај тали дефиниција животоскер? Со значи не ладаво? О Адем алейхиселам, бајаги време на синеле Максимија, а старгјале Пурипе. Ко Пуре беша, о Аллах Азza ва Джел наградинелале Максимија, о прво Максимија, о Исмаил тари Хаджера. Прво дерси со сикловај. O Аллах Азza ва Джел кога закаснинела нешто тутар. Кјака ситуација закаснала на дела тутонма Максимија. Припреминела тут нешто те дел тут вана два ту со размислинеа. Оправила чало искушенија со авела ко томаро живото и силен за цел некобор дерсјате ва керел туменге. Дали шуне наман тумен палал шукар? А соске навена попаше? Значи кеден тумен сосиен о попала аве накари, тумен сосиен да палал, чивен тумен о која страна о корига. Ајде сте гинено сафјарица. Аве но џувља накари како нашунена.
Па мислим ко машкар. Neyse. Abi size telefon. Lo telefon. Lo telefon. O живото си кавеламе кога веламе ге неколи искушенија, за цели силе некобор поруке, некобор месажи. И прво порука е итало. Ако се анке Аллахе скоро дини, се намажджија, насминате пагеторо калби, те пуче коркори тутко имани, те манглям те бешен мате ла овиди кија око камере пратне на меса. Каза му нафтумен те бешен. Насминате каде ситуација добро, ала ме соске саква ибадети керавем агартира немај. На. Дженена сарта Аллах дава. Акна ту мангеа е животинен. Но дали адва значинела ако кувјанко кафезила вескор деко лавина не те нападни нелтут? И природа лескритало те нападни нелтут. И природа де дуњајаки тали те нове срекно. Се о Аллахи и среќа градин гјала то велко дженети. И природе дуњајаки ритали јек диветове бахтало, деждве матове бахтало. Ема ква морате прифатинен. Емо Аллах аззе о джеле верниконенге кога нела белјаја кошеро, а нела туке со јек единствено цел која ракету те Аллахеа, те ракетут бидо гюнас. Соске анела и белјаја менге е послабо муслиманенге. Хем кера ибадетија, хем кера гюнаја, o Allahi mangela dalea te очистинеламе. За да кога кикова англи лесе, те икова бизо нисо гюна. Ем кјакеа ситуација кој жалина пеко порохали, кој на не задоволна лескер одредбаја, те джанел до Аллах азza оджел на не ля задоволна. Кја дија ситуација Аллах азza оджел наредингја е Ибраим алейхиселам, о Ибрахим, населин терером не е хаджера, ки неплодно пув ки Мека. Коте амена е две ракшова. Со значи нела дава? А два значи нела ква простори нас не услови за живот. Нити пани, нити мануша. А ква си не пустина. Сигурно мериве. O Ибрим алейхиселам мукела переромња емпере чеко акватан. Джанена ли коле дромеа о Ибрим алейхиселам алоко акватан, о дром тало акава. Адва викинела пешариу Ибрахим, улице Ибраимескери. Акава дром акатар со исиек дром наоко Рига ки средина, со ки галаптумену петок, према о Аиб Ибраимескоро до Бингјада о назива дја улица Ибраимескоро алейхиселам. Адале дромеа велу Ибраим алейхиселам, авела е муклялен одорига баш кај со Итали и Кјаба. Која два тан сине населиме прво недромеске о Ибраим алейхиселам ему Исмаил. Дике ни хаджера прво пучиве со пучело. Е Аллаху емереке бихава. О Ибрахим, дали о Аллахи туке наредингјате му кјамен која каватан? Неам Аллаху емерени бихад. Ва моро Аллахи наредингјате му кафтумен која каватан. Дике ни мани со значинела. Е пошто му Аллахи наредингјате му кјамен која каватан, амаро Аллахи на нете нашалеламе. О Аллахи кавеламенге ко сусрет. Дикен која тало баро јекин, бару убеденост ко Аллахи азza ва џел. Ем правило животно, ко борсјан убедимо ко Аллахи одоборо Аллахи киланел тук. O Ибрим алейхиселам ци дингјапе подуртар адаватан, ем ко ирибе ко дром, о Ибрим алейхиселам ка почнакнате керел дова. Джанена прво дова сокал Ибрим алейхиселам, о Аллах, керо калбе манушенгере према торо кер соковел према лесте джан. И која капучен тумен,
a dva ko se tinelne ko akiranentumen ko to maroker, o prvo divena, o duito divena, ali o trito dive. Antumende ko vel kopneš, me mangate javki kjaba. Duga kere plani akena tere familia sarteja. Duga kere plani tere çaven sarteaven. Soske i dove i bre imeske realiselam. Adiga kariga tuti si tu tumor. Na netu sarki tursku živi be moreli sona. Umor platinjan tu akari. Ama na dva umor vle činela tut. Akari go kobortove dik amare telja itali umorna. Ali amare duše tale živde. Tumen ira tumra kerge tumen telesnu moringen tumen. Ali tumen duševno raspoložingen tumen. Tuмен тумаре душа ке динген нево живдипе. Ема два треба те доживинел. Ема катар халјоваја о душевен мир и душевно среќа и тали најважно среќа. Ако амен душевно се ам срекно, онда маро тело да и тало срекно према ко Аллахи азза ва џел. O Ibrahim Aleyhisselam prva diya dova kakerel. Po naduriga janena so kakeren, diken. O Allah, ma dozvolin tuke širki tekeren. Duito, kerlenge nasipi namazite kıldinen, em trito, biç halenge rıska. So halilama katar. Amen ki cuma vasik lama ođava kerela ki cuma si tu meni eksati, koga i dova na i ringio vela, Janena najčesto so dova keraja. O Allah, mo celo akva kurkona kergjum, sefte, bića sefte te kera, mi butite džal. Okvamo konkurenti robaleski te astarenki granica, marka mate na kavel, mete, neli? Najčesto amen agar postupinaja. Mo nanana amen bistranesar, imaneske te kera dova ko Allah azza wa jel. Вику Ибрим алейхиселам, ма дозволин туке амал те препишинен, дуито керте кълдине намази. Амен, амен ки школа на мукален кога бършим перелечай, бе мо чомаджак на шудро и тало. По најлеске туке сардај шудро и тало. Кој каджака пакето сојбе тингаре одорига и ретрета верабу. А па те на пуча ки родителска чеджа стари бе му максами сиклола лина, а два и тало дури ретрета верабуке. Якариga ne sa Ibrahim саман глате си кавела меге шунен, ако мангена рски, берекети кото маро дживди пе кото маре кера, пазинен дуй важна буке. Макерен ширки Аллахес. Ајде о ширк уло модерно несар. Точно амена обожајна две бара, кашта, ама најдве амено обожајна нешто сосема вер. Ајдве амено обожајнаја пара, обожајна позиција, обожина е сар главно улога тоа, а која е тало најнево шир. Која кела пелафи параке, ама прасема сао пралбе. Абе која е тало модат мукляманге каја пува кава тан. Мате анело делек метроте куѓане пралеске ко па довтало торо најбаро душмани. Ко бор прала на керена лафи се бепи ачал еда дескоро мали со мукли. Дуња јаки. Коте тало акари го суда Аллах ескорте колки средината дикё Аллах и сар со пенге. Онда кој судинела акари го, кој водинела мен, тогаш акари водинена мен виша маре страсти. Ема квај тало најнево вид на ширк. И према акава не саро шехадети да менингам. Квамаро вакти о шехадети нагласнела ла илаха илаллах Мухаммед Расулуллах. Не саро шехадети гласнела La ilahe ila evro. Na nea verde vel semo evro. Aça leske raduinamen, aça leske holana. Em te pazinamen tara kvaşir. Em duito so akerga kerte kıldine namazi. Bizo namazi maksimenge te çva volja kolengere kalbie naşalgame maksime. Tu şayte muke naibaro ker, tu şayte muke lenge barvali persona, ama cehennemliye kerge. Magate muke lenge hayri, terinlen ko namaz. Леле туја ко намаз. Ем каква требела това харица посвест. Кога клабу кјала чараја со, о рски давела коркори палтут. Тоа керга о пейгамбер ислам, каскери цел тало ахирети, о Аллах азза ва џел делали дуња одотар, котар со на мисли нел. И дове Ибрим алейхиссалам со десингё вела, и мека тари неплодно вела плодно.
Соске одазиви бе Аллах скерела фенг. Ема катарда требела те халюа маруай бе кюмра. Ва одазивинаме на Аллах скерела фенги. Одлеско осетинамен душевно шукар, осетинамен душевно стабилност, нанамен душевно умор. Приметнада ко Рамазани, додека сенко Рамазани, нон-стоп сенко намазија, нетут потреба ни цигараке, ни хапенге, ни... Соске на мангеато ве свесно деко дживдипе, Аллах чарлаторо дживдипе. Со панда требела те халјова. И сили побаро кошмар джанеа, со доживинеа, сар доживинеа тиранетут которо керате мукетут бизо намаз. А два итало жива катастрофа. А карига сјан редовно. А карига машала клосабангла 2-3 сати уште танте астареки кјав. Суска два тена кереле комаре тана. Ки дженеско бавча ако нагелјан и ситу се кирација. Дигбе на добиѓам термијачал дженеско бавча. А опе и камер се макра кој тало присутно, ко си клјоибе, ко зикри, кај со си клоа пео Курани. Дженеско бавча. Соске навеате си кав. Соске набичалјате чете си кло Курани. Не сар нереално прифати најобук. И одолескија карига сјам, те си кова некола дерсија поруке, тараква танство сја макари. Емо Ибрим али селам, мукела карига, пере ромњај хаджер. Пошминела и хаджера, а карига те дживдинело вена о условија за живот. Појавинела пе и еклеме джумхур. Се бепија кана исја карига пани. А карига појавинела пе пани земзем. Историја лескери тали. Кога два моменти кога фалинела пани сме и леске. И дај сардај тали спремно со натекрел пере максименге. Ефта дрон прастала упретле помеѓу Сафа и Мерва сирату морингјамамен. Сар не дука мандар саркасе, о ми кишма старгја, о мо проа старгја. Катастрофа кој те дикел тернесија, ништо новеламен. А дики хаджера, ефта дрон нина осетингја, кефеа кергјадав. Ама ќе дја ситуација, дикен, халјове не сар функционирне но букја. O Allahi zadate deltut, mora te trudinetut. Mora se bepi. Diki Meryem al-Islam, frdingela li ki iftira sonna. Koga sarnot frdingela, na denala ni hajbe ni pibe, sova kergala kjo Allah, tresi ni palma. Diklentu me ni palma sa okaštalo. Тресингјо велалјо, двајталу сар бетони. По добро соска кергала kjo Allah, tresi ni palma. Na, vertali poenta. O Allahi rodlat menдар se bepi. Ов се бепи ту чифтува со дори. По надоре ги талја марибут. А гјарда мен требела те халја. Ов се бепи. Почмин. Ко крај, ако и тало ко Аллах бе Аллах ес, о Аллах јаз за оđel и си да те поможинал. Кога прасасалили и дај, о Джебрил естам пере пакенцара вела, храндела, еми клола, о земземи, е Исмаилеска алиселем. Олафи зем, тало къпско чип. Интересно бути. Него как лакна сар националисти, аман мора такра два и тало агер. Ако и рана амен, ко некола лила каригаси амен, ме англиенде наште кера влафјача али нација, ме ленгрученико само шај тоа, али агер со нешто агер со шунгјум таро поучиме, ме англиенде наште кера влафја как се амен пердо машкара амен да агер кјака ја бранша, али вакерена дека о Кыптија ко Египет дека онтале Рома. Ем интересно о Кыптија ко Египет онтале православци. Ема ква лафи зем тало ки кыпско чип. Ема кана поставингјовело пучиве. Дали о прво лафи ки кјаба тало романо кыпско. Шајте поможнерман дали сија савки предање деко Кыптија тале или акласа месам египчања. По не случајно која клапе египчања машлам парне сараменде, тале ма египчањи тале, он сартаро Египето дорига и сија дија поврзаност. Емо прво лафтало зем, фајдамен пијале, со значнако прево ачов. Соскете ачове и даре дијакери тената соло чолакру Исмаил. Пренесингјове лако и дајнава кергјас на кла лафја два панини село Дуња ко велсине, ем секо јекте шај
те употребинела дава пане. Прене сингё вела палуе квакту Ибрим алистама вела квакова тан, те дикел сарио хали ечаве скоро, те силе чаво акарига, виши силе тари ромни тари сара вер чаво о Исхак, а врате дикеле прво не чаве. Без разлика о чаве кобор бершате овенле, он тале томаре чаве, на неаменде куистами пунно лество кергя. Ема канав сом ангела шајте керел. Или пака ко последно вакти аке але машала омелекија. Алисалам. Кога вела о Ибрим алиселам ко порочаво ко Исмаили наракелале ко порокер емпучела лескере ромја сари томаро хали ака керел нисар. Ни хајбе, ни пијбе. Ка два моменти о Ибрим алиселам ка керел селами вакериндо, кер селами те ромеске ем нека менинело прагуе керескоро. А вела туке о Исмаил алиселам сарте приметингја дека не са во јабанџијас неко ленгоро кер. Ем ка пучел пере ромња и сили не со хабери елбете нало некој ка маро кер. Ем какал вабе алојек пуро, пушля сарсиам, со ме кергјум ни хаја ни пијаја. Ем кергјат ке селами, те мени не опрагуе керескоро. Ала кела двајтало моро дат, ем наредингјаманге мету те му кафтут. О Исмаил алиселам лелак на дуито ромни, палема вела о Ибрим алиселам акарига кикјаба, акана капучеле дуито неромња сари томаро хали, ака келе елхамдулила пија земземи ем хаја маса. Тогаш Ибрим алиселам пенела, валајте делтумен берекети котомаро панием котомаре маса. Ем пенглола, себепи дова Ибримескири алиселам, акарига сарсохала пе маз бакрано ко ниектан. Ем интересно бути дикени дова Ибримескири алиселам, кобор мангеа ха бакрано маз, товоги нашувлола. Тева керелс ни ромња вереда букјат те керелас не о Ибрим алиселам дова, а дова значинела дека каква танко врсна два берекети ем берекети. Пала дво трито дромара кела пе о Ибрим алиселам, ем о Исмаил, ем ва керела леске, о Аллахи, Аззе ва Джел нарединела е Исмаилете чинеле сар курбани. О Исмаил алиселам ва кергја о модат изврши на два суитало туке наредимо. О солдуј джене джана која два пристапте извршнени наредбе Аллахескери. А калеске поопшино ка кера лафи која кареса кимина. Но не се, пала дава од каква искушение да накена, десингјо вела о Ибрим алиселам те градине на Исмаил алиселам заедно и Кјаба. О Исмаил алиселам анела сине бара переда деске, а о Ибраими градинела сине. Кога ало вакти те чивел пе јекбар ки страна е Кјабакоро, о Ибрим алиселам мукля Исмаилете родела дава бар. Додеко Исмаили родела сне од Джебрил алиселам, ало е бареа таро дженети. Емов сине парно, на сине кало. Таро ѓунахи е манушенгере, а кава бар уло кало. Соске се оманушако джахилиет луко, кога насине упутиме, кере насине нанге отавафи труја ликјаба. Јо Аллај Аззе ва Джел, најнормално која акти Мухамедес алиселам више ко шеријати, нарединела о прописија сар требела те овако тавафи. Додека градинела сине о Ибрим алиселам и Кјаба, најнормално требела скела, која два вакти скела снеленге бара. Ему Аллај кергја оттисок таро проте, а чолу Ибримеско алиселам,
ема едве амено дорига кълдинаме каму Ибрахим дуи рекјатија кога завршинаја нели и умра. Најнормално и Кјаба канаира намен ко вакти ко Мухамед алейхиселам. Ко време ко Мухамед алейхиселам и Кјаба синела ефта дром лакери реконструкција. Јек дром сине поплава, јек дром сине тари. Ем со мангаата керафту ми ге трујало кало бар. А дво кало бар со дикена, на не целосно кало бар. Ов сине чордота рошие таракала секта керамитија, ко Бахрейн биш уштар беш ленде. Ем пало биш уштар беш тало и рамо, ема дава ко котора, пенглјола таро вистинско кало бар, само ефта котора тале лепиме ки ко сама два кало бар. Аква и тало основна буќа, со требела теџанале нели еке управ ачал и Кјаба и окало бар. А две и Кјаба најнормално преку лакери реконструкција, инаку требала теџанен ковакти бримескоро алейхиселам и Кјаба синела дуи удара. Јек удар за влез, а вер удар за излез. Ем ударе Кјабакоро синете леки пува и две, ојтали вазми негде 2 метрија соске се бепио панимате кувел анлат. Приметинген ки Кјаба и ситуме на 2 бару удар са позлатимо, овна не позлатимо. Овча чипаски тало златно удар, ем лескерите жени тало душелу офтова дешу офто килија. И си тан помеѓу кало бар емо златно удар која викнапе ел мултезем. А кава тан опеј камбери алейхиселам кога джала си неки Кјаба, поколин допринела си неки Кјаба, ем вакерла и доваја со овела која два тана и ринги овела. А доваја дали Кабули, и доваја со овела, андал ударе Кјабакоро, а дја Кјаба и дали Кабули. Инаку мората крафту менге дека и денешно Кјаба со дикенала, на не и исто Кјаба ки форма сар со сине ковакти ко Ибраим алейхиселам. Ковакти ко Ибраим алейхиселам и Кјаба не сар јајчесто форма. И право душина е Кјабакери сине, саджи коте два со дикена сар парно зидо ко полукруг. Джио дорига Итали ке и Кјаба ковакти бримескор алейхиселам. Но пало потоп кога уло, родинге халали паре, синелен халали паре, те градинено добор ко борсои. Ема едво Итали дешу панч метрија бари и Кјаба, емо тога шеке функционирне лагер. Инаку адво и кали сар чоја со дикена, ко прво вакта дија чоја сине лолила кери боја син. Сине па зелено, па еке ајдве, а чилида те овел кали. Аква и тало основно теџанен трујали Кјаба. Инаку од дрому Ибрим алейхиселам со ало е хаџираим исмејлија тало акава дром со акергјум тумен. А вер значајно акарига со требела теџан дикена аква хотели акарига. Аква хотели ки денеш стави клапе Хилтон, акарига сине фалален о кертаро Ебу Бекр. Ебу Бекр скоро кертало акарига. Која сине поточно лескоро кер, дикено кој баре джаментара, двајтало джамија. Ема двајтало е дисалило то овел, пошто е Бубекре скоро кер, тали и джамија кердо по екес, по себепио кер е Бубекре скоро ради Аллах. Аква со дикена? Дали дикена аква хотели на акарига? Ака аква акарига. Аква хотели во динела пеко Аллах Осман ради Аллахуан. Халиф Осман ради Аллах. Джанена соске се Осман ради Аллахуан увек синеле јек тан јек сар кердо, акала дуралдан совена мануша кајте совен. Ема кариго јабанџи мануша карига совен асне палескоро мерибе кердисалило сар јеке кагар кер о манушате поможинем паренца емса со джано паре акалеа поможинела пе студентен, чороле манушен, значи а два мануш со увек дела сине, а чилоди са дака лескери тетрајнел и дури да пал лескоро мериве.
Кава тана карига со дикена деси сали лосинек случка. Која случка? Случка Але Јасир. А карига пело прво шехиди. Кој тало прво шехиди, а дјај тали џувли која викинела синепе Сумеја. О мушрикја наштисинете трпинен, сар сигате ширингјове лодини о ислами, ема карига мударге е прво не џувля која со јавнова класне поро ислами. Ем прво ману што динѓа поро џивди пачала кава дини и тали џувли, а дја тали Сумеја. Ко те улоа дава акарик. Сар викна пер дја фамилја Але Јасир. Акарига деси салили ада ја случка. Еака на мен каджа скрос о која страна тар и џамија, те си кавафту менге коти тало бијандо пекамбери али селам, некола историска случка, кола етали одорик. Ајде, поари. Инаку и ќаба и тали кердоа дале баренцар. Баш кај со бешасне Омер ради Аллаху ан, а дали тапе Џебелу Омер, тари планина Омереске ради Аллаху ан, адла барар линесине. Значи пала каво сати тало окер Омереско ради Аллаху ан сине. Еми ќаба сар ќаба и тали градими, а дале баренцар таро Џебелу Омер. Дикена ли окво жуто керо корига? Дикена кар го жуто кер право. А два и тало кер ко те маро пекамбера сам бијан салил. Која дава кер дикена? О жуто англиту мене, дали приметинге? Кај су и клјоно мануша кар... Вао жуто. Дали приметинге? А два и тало кер кај бијан ги сало пекамбера али селам. Окова корико мануша кај су и клјона. Одорига сине окере Хатиџакоро, и ромние пекамберескоро али селам. А карига коте со пошминал и сафа мерво мануша кај су итале. А карига сине окер дару леркам и бунеркам. О муслимања трин бершке денас не петај но, тена шуне начал ленгоро ислами. Ем коакава тан прифатингјау ислами Омер ради Аллаху ан. Дикено кова тан кај со Италио вецинја окорик. Одорига и кај со Осати. Одорига и тало керта Ребу Џехел. О најбаро душмани со сне пекамберескур али селам кај со Итало веце одорига керге тало керта Ребу Џехел. Он мана карига аква сар семафори со Итало дикено бројке. Одорига сине е каш. О пекамбери али сам кога накела сине делас не селаме пекамберске саламу алейке ја Расул Аллах. O Allah Azze ve Celle koga naredinja. E Ibrahimeske al Islam te poiknele manushenko hađi. Džanena li ko te kilo kja kja planina, kaj su jakana kja gradba. A kja plana vikla pe Ebu Kubejs. E maka taru Ibrahim al Islam ki gej manushen. E juhen nas, e manushalen. O Allah kergjatu menge farzi o hađem keren o hađi. A kariga. Koga li objave pejgambereske al Islam. Te vakerelinga čalu Islami. Дека бичалдои сар пейкамбери и клило кја кја плано пейкамбери ен вакергја. Ако вакерава пала кја планина, а велат менге војска те нападнинат мен, дали ка веруинен? И он ваке оја ка веруина. Месум ту менге пейкамбери. Кај улоа дава кја кја планина. А кја планина акарига со дикена, акарига бешласно е бутали, подате Алијаско ради Аллаху ане Муалија. Ема акарига, синео папе пейкамберско Абдул Муталиб. O pejgamberi sa makarga rakelas ne bakre e kure shengere. Koga Allah haberi de ko pejgamberi alisam biansalo taro Allah plane mukisalo o Abdul Mutalib ko kova kero juto la pejgamberi alisam Allah direktno ki kjaba kerga tavafi em ko tavafi çivgales kor Allah Muhammed. Leske na Allah agar tarek puti Allah leske ses znači andraldan tako o Abdul Mutalib e çaves kor Allah kauvel Muhammed. A cariga so desi acaba so dikena qua prosori a cariga i mesecino pe cambra sam de lingeala co dui delia
кога мушрикја родинге аргументи таро пейгамбер сам дека сам пейгамбери, а карига поделисало масе кодуи делија. Со ајдве потврдинена приметингјо вела дека иси е красеп ки само месечина. Ема кава е тало пралален, а кава е доста историско тан, одеске манглюм хариса мучингюм тумен, али манглюм те джаненем те сикав туменге некола васта. Еака на карик повикуина тумен те кера е групно хатма дова ачал, муслим сарчингадла. Тамам. Yek dova tek. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtede levlen hedânallâh. Ve salâten ve selâmen alel meb'ûtin rahmeten lil âlemin. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alîm ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvâbur rahîm. Vehdina ve fikni lel hak ve ila tarîki mustakîm. بسبب قراءة الحتم القرآن العظيم اللهم نور بيوتنا بقراءة الحتم القرآن ونور قبورنا بقراءة الحتم القرآن اللهم اغفر لأمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطاء كما ينكر الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا حارا من دارهم أهلا حارا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر وأدخلهم من جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم بلغ وأوثر ثواب ما قرأنا من ختم القرآن العظيم هدية واصل إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. الله قبول etsin inşallah. Neyse informirnatu me na karik дека тајса исјаме но баре зиаретија. Тајса таро акшам джикијација, техан маро палијација директно ко автобузија, ем секој кој мангела каске дова те кера коарафат ка кера одове. Та пишинен манге за да пошто Аллах и коарафат и дова кла кабулја мен ашти сар не те джако хаджи, ама иншалла коарафат амен ка кера одове саринек. Акана буирум шајтира намен кој мангела шајте джалпеске ко хареми тебешел емсиле слободна активностија саджи тај са ракат. Аллај разијату мен дар товел, Аллај нека на ракелт мен, Аллај нека награднет мен. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекату. Ми почнем сминати стикини. Навероятно те сминат.
chambers for hundreds of years. Most of the time, they were found in prominent places, as directly from the escape wheel, but through a spring. This type of escapement is called a spring impulse escapement. دحين فكها هذه. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر Amena e dve alante si klova tarihijre pejgamberes kiri alayhis salam
Amen sam kontan korto pejgamber alisam kergej hijra. I hijra i talo važno nastanki istoriji islameskeri. Zašto pošminga tarakavatan. Kovajtalar vatan. A tja planiran diamende. A kariga pošmineli hijre pejgambereski aliselam. A tja planina vikinela pe Jebelu Theu. Hankoto pejgamberi aliselam. A kariga fin diletrina kja garavela pe. So potošta časo kergjola lafu. Amena kariga na nete zadrži namen istorija saruloso, alям sarumetite si това poruke. I prvo poruka i tani. Pa dva momenti kога odpočine това искрено вернико. Това искрено му прилиш, очекуjem тога што ветут најбаре душмани. Амаро пейгамбери да се бепито какерели хиджра. Ни каске била чипе на кергја. Се беписо на белена кисежда екипоненге. Дека белена кисежда Аллахеске. А кава си не любомора кокурешја. Еманге заклучок. Е пейгамбереска ни там те кирена кергја. Ja da ja situaciju Allahi Azze wa Jal načala dva planje mušiko negor izvestinele pejgamber ali selam hem naredinela neskačali hidža to jest preselive dari Meka i Medina. To trebela tehanjove. A pa tu menge de sindovela. Ca dva momenti kога камангете прифатилено тини, ежитине не тинеа, уменде по авигове на непријателја кото Марокер. Најшу карджанелу кажу лика карештел печвели шамија, лате сока не сингјовел, не мори ничај, пандиѓанто шужипе, па кој кралелту, па тука човеаме ја карик, pa ti kao čibanja i kalena, pa men čivaja, ili ako pošpigante kldine namazi, ukusao za ostana druga, pa ko pošpiga namazite kldine, pa ikljov hir, kusjan terno, niko dživdi tangli tute, isto situacija i sijamen, aj dve samo klave roblik. Ili pak te sjane kasar šukar, on bi streno šukaribe prema Lende so kerea, i on ka penem pa ništo na kerea tu man ge ignoniri nea man cidea man kiriki sasa bla bla. Pa daj sam pričati nela sa ke manušana, nešte kerea sa ke goro leitale na dikena, kašu kena šunena, o kalbi nendoro na dikena, i aka ja situaciju sjame ko pejgamberi alihi selam. Naredimo je pejgambereska sam te kerel hidžra te napuštineli Meka. Avelo pejgamberi alistama katar dikela ki Meka. Ema kerla o Meko. Namukava tur. Deka ne mantava. Me napuštinava tur. Deka mo narodo brki ne namat. Amano Allah ka dva momentu. E pejgambereska alistama kerela. Ava soveu. Kaj da naftu tuteridu. Dike pro obećanje. Kari strana Allaheskeri. A kva je tamo obećanje, seko neki nasilniko neske. Seko je ke nepravedno neske. Seko je koje halja neka skoro mali, a bi ti ga poro poverenje. Kah tatov neka halakana. Ama tatov primjerja ča neskoro poniženje. A garda o Allah i Azze wa Jal naredi ga je pejgambereska alistam preselin. O pejgamberi aliselam vemu beter citelan podrom. A je alija radi Allahu anhu gelale ki Meka sozel tiranel. O emanet je muštikonenge rekoasno dinje ko pejgamberi aliselam ko arabi. Pejgamberi aliselam sitotno rom birinela za Medina. A kanimo pejgamberi aliselam prin lakja prin divega lavela.
Такая ситуација прво Ебу Бекер повела сите дори векла, ашту ја Ресул Аллах, те провери нам со десињо вела, мато вел нешто туја, ако вела нешто туја, манге не повел. Кувена гаравена Теодориве, а меѓу време препишињо вела, награда те роден, кој каракеле Мохамеде Джубрейне Мулов, шелно ле деве, даја ле амена дале манушеске награда. И меѓу вас не сураха туриве малик и глола каракеле пекамбере алейхи селам. Ебу Бекер таразало како ја Ресул Аллах, кади кенаме на карик, тогаш Аллах азза ва џелл објавнела куранско ајети, ла тахзен, инна Аллахе меана, ма секирин, Аллах и тало аменца, Аллах на не те мутиламе. Сухалјуваја карик, вике која истано скада скоро дрог. Никога шо амала малена на пуштинела, ако аракјан пошужо друштво на напуштинеа, тере ама не те бикнету сигате, а чадуња лучко интерес, а лајта не кукавице, са со кјакаја ситуација, со десинела пе, о Ебу Бекер пере дживдипаја, о вела курбанија чало пейгамбери алейхиселам. Dakle, ја Ресулалла меѓава курбани туке. Децинеле пекре Ебу Бекре са на мукела гласе. Аква е тало истрајност, аква е тало имани, а сао кола кога е тало ко тесно, кога сјанки тесно ситуација на пуштинената, со подира да лепе. Allah ta neko nare dušmanja. Isenka su isenka, koga tu dobla što ide na puštinjela tu. Kedeske malo čepi na kokerane kaske šukari patirano. Nikada dao. Единствена двајтало Аллах азза ва џел. Омамшајтале злобна дикенак месар портокали, те се динентуме додека и ситумен соко, која качен шуки корупка, он каджан те дикели, а вер портокали се истошно, маѓаро вен он понижена адламануша, са се понижена карига, о мушликија, се беки ача ненгоро пусури, се беки ача ненгоро дури бетаро Аллахи азза ва џел. Diken nuloga je džuvljaker. I Ajša radijallahu anha, oglasili prvi esma, a ne na haberi ko pekamberi alaihisselam, so desingjo vela kimeka, a ne na linge hajbe pive, na predavijaulen, dikin so znači nema zoralo islamin, kalo povor zimao zorane džuvljaja. Slabo džuvli, slabo dini. Mamente zažala je gleda Kurban Bajramda koga vela i Đulić vela peva staj ova kela taj go toj kluba simni go dole o mušakoru stoga najpoštovanje ili porano Đurđe daneske oromja bili nas ne baku. A kalju dobro stvarkava tirea kjeri kamera. Ona sa so bidati ovena, teža ne pošminjena staro džuvja. Ja meno mušala kariga, a štite keramen, bud, se ako i džuvli ispravi ingabe, ispravi ingabe odini. Ama dišem jajšem jesma, stubi imani, ter disalo palo pekamberi alaihisselam. Em palo trin dive, palo trin rakja, o pejgamberi alaihissalam pošminela porodrom prema Meka. Arakela le nosura Ibn Malik. Diken so kerela u interes. Asinelenge dosti, dik sarna puštinelo dosti dostačal poro interes. Se pošužo pružuanja raklja. Denale šel deve pozicija denalen. Kada ja situacija kogo sura Ibn Malik dikele pejgambereo Ebu Bekra vakla mensiam gotova. Po mu'mini nikojaš da ne gotovo, dža ne asoske. A čalodoleske so Allah va kerga tarif lillahi fi raha, jarifuke fi šidde. Džane aleske koga se najrahati, o Allah ka džanel tuke koga se kimuka. O sura Ibn Malik, o gras leskoro, potoninela džala natele.
Дикела два бадба клама ја Ресуляла кердова ме више накерава. Ме мукаат утрахати. И дова пекамберескер алейхиселам овела акво ослободингела пекрастеа. Ама но мануш пало динари, пали позиција. Пало неве букјао со накела на нелеске доволно примерија. Ја да ја ситуација со каде сингел. Палем каджал пало Мухамед алейхиселам. По подуито дром ка батинел на теле. Ајде амен батина ако разна ситуација. Ако јек пути сеанс неки душевно криза, пакове ки душевно криза, масеки на лајка си кавел туке. Од леске како пурано бунари никогаш мате чунгаре. Со лајка си кавел туке адава, катат. Одуито дрон да квасура кај Ибн Малик, проперела на теле дикела дека квајтало чачипе. Ема катарна не више излез. Вакерела ослободинман и ме даат утлафи какерав со какраве мушриконен тиранавлен ки авер страна. Ем чачи паске да агарде сингјовела. Ем опека амбеля сам пошминела породрома кена према Мека. А саргален бокалипе. Е пека амбеля сам ему Ебу Бекре. Кувге кој е гав. Джанена ли кој водинена с не пека амбеля ислам тари Мека ки Медина. Somiste na muslimani na. Ne muslimani si ne advaso si kavelas ne odrome pejgambereske gjiki Meka. I prema odolese amen sar manusha počitu na manushe prema leskoro manushive. Amen di si pravilo ni kaske na kera bila čipe dodeka na kerela menge. Ama koj kerela menge bilač viranaleske kisto mera katat. Agartalo islami, agartalo dini o islami. Agari na muslimani vodinela kana e pejgamberi alejselam prema Meka. Asargalen bokalipe. Kuvge koji je gaf. Кога гав само изној мошними бакри. Пекамбери алейхиселам пучела шали ту гостинаме нешто техате пија. Пона неаме само акеа бакричи која со Аллатар хајринане. Приближинла. Муџиза тари страна лаескери и бакри пошминела те дел тут. О пекамбери пиела, о Ебу Бекер пиела, и манушни пиела, ем лакоро ром пиела. Со халјоваја катар. Кој да јан динела ко Аллахи, o Allah italo leske dovoljno. Em trebala te haljovatara kaja hijđata rojek najbari poruka italo da andinen ko Allah azze ođel. O Allah ki kalel tu men uvek o selamete. So trebala tarsa a kaja slučka, mada mojtali dosta dugačko, ama na ljama mena karik desetina men kja ke istorija pekambereske ali selam. Trebala te haljova. O Ebu Bekr s neko terne berša. Сасо зависинела тари младина. Ту мен дикатме повеќе се интерне. Ако и младина тали аменге шукар, одини тали шукар, и нација тали шукар. Ако и младина тали аменге римоми, и нација тали аменге римоми, ама родини тало римомо. А карига сасо пошминге и младина те сменинел, те шајте джа ко пошукарен пошукар. Ема ква дела мен шукари шарети кога дикаја, терне мануша се накарик. Младина кога се накарига, сар тумен, овена, со ваклапе жртва томаре паренцар, те газиненем томаро чекате прилки сежда, ко најшужетана, о Аллахи азza wa jel, коа со јаратингја. Одолеска мен какера дова ко Аллахи азza wa jel, ем те халјова. Ајде амари најбари хиджра и тало. Те мукао харамија те нашако Аллах азza wa jel. А дикава машала виши си машкара менде кова со мукено харамија, дикава смени нена поро дживдипе. Ема два требела тове нистрајна коа дава искрена ради Аллах азza wa jel. Ма дозволинен томару искреност, товел саркам маркет или стоко мак, телента родини сока париринел туменге. А со на нете парирнел туменге те мукенки страна. Одолеске туменда со некој чивген шамија, размислинен поарица кари то томари хиджра, таро биз хиджа пите размислинен,
Требела ли више ме хиджапеа те овав? Те сменинав мери облека. Едноставно Аллах аззе оџел дека агар мангеламан повеќе, дека повеќе нурландине ако Аллах аззе оџел агар. Пош мин тери хиджа тараква моменти те сменине торо дживди пе целосно. А ако накереа целосно, онда требела те джитна целосно и хиджре пейгамберески алейхиселам, а сведокија се најдве кобор кога дживдинене Аллахеа, кобор се ослободиме, таро разно затвори, таро разно парипе, се бепи од адингентумен целосно началко Аллах азza wa jel. Аллах таракел тумари почито, Аллах таракел томаро састипо, Аллах таракел томаро мали, Аллах те келамен ко друштво маре пейгамбереа, ко друштво саја асхабенцар те ова, ке радова ко Аллах азza wa jel. Аллах азza wa jel те дел локипе ко томаро дживдипе. Аллах таракел томаре фамилен. Аллах те локарел томаре ибадетија. Прими ме товен томаре довае. Опрости ме товен томаре гюнахија. Иншалло Аллах те кел насипи састе весте тиранен тумен ко томаре кера. Ака на амен продужинаја амаре делу ибаја ко авера тана те сиклова тар историја пейгамбереске алейхиселам со требелу при амен детела ем чачи паска двате анале ко дело. Ма бистерен тумен си е следна повикувачија ко ислами, тумен дар зависинела. Тумен која каджана канао кола дикена тумен Курани која со пирела кипу. Пазинен со кеклел тумен дар, пазинен со какерен тумен. Аллах таракел тумен, Аллах те дел тумен се која хајри. Емо Аллах ко се бапите пишнел туменге, ачал со кергам зијарети и Джебелу Феур и планина кото пейгамбер алейхиселам акатар пошминге алескери хиджра е макари го пейгамбер алейхиселам гаравгав. Аллах разија тумендар шајте иранен тумен ко автобус. Ако ме не каленко позитив. Иновација мора толку секоја. Алейкум селам. Туте ди кесо јака те дивеско. Највише на шалѓове на кари. Емак сарсо и гужа по 3 километри пирен. Мате си киринен о фамилија мраđидоненгере тале ко најболи издание, ко шука расположение, са рек фамилија делуинена, наштите дикавлен, по цело ратале кои бадети Аллах нека ракеле, нека засврстинелен, таро различита тана са рек керуле. Мислинава исполнингја ми цела кали умракери, ем воедно кали бадетенгери. Как ја мен да приближинамен кој е важно тан, тар историја исламескери, ем вопшти бадетенгери, со требелате бичала порука сар заедница е две муслимања, со требелате халјовала. А мен се моментално акнар ислам ко Джебелу Арефат. Соске викинела пе Арафат, со деси салило акарига, а кана каза познинаме откако каламаре позиције. Директор, дали шукара карига и клјоваја ко светло? Да. Тама. А кари ковел супер. Не се чавален. Бисмиллахи рахмани рахим. Елхамдулиллахи рабил алемин. Васелам. Пеа со о Джебрил алейхиселам, ало ко Ибрим алейхиселам, те сика веле о прописе хаджилукоскер. Сар сика вела снеле прописи по пропис, кава керел снелеске хел арефт. Дали сиклилян. И о Ибрим алейхиселам кава керел сне неам. Секоја нево прописи хел арефт, ов кава керел неам. Емо до тартаро лафи хел арефт, а чола акава тан тена рекуинелпе Арафат. То е тан ачал е джанди паскор. Инаку пралален, акава тан и силе посебно бари вредност, поготово кога авена о хаджије ко хаджилуко. Акава тантало поврзимо е хаджилукое. Тарошарти е хаджилуко скоро итало о хаджија, ко акава тан, инаку и силе граница
почеток на Арафат, ем крај на Арафат. 9 Зул Хидже, о хаджија мора те авел која кава тан. Ако 9 Зул Хидже, о хаджија на не која кава тан, овнаш ти хаджија те овел. Соске, се ошарти тало мора баш акова 9 Зул Хидже, а менде со вакераја Арифе Гюни, а карига и тало Арафат. O hađija kariga ačona. O hađija kariga kerena dova. Која кавади ве пралален, о Аллахи аззе во джели тало посебно, поносно, е хаđенцар која тало која кава тан. Ем тогаш, о Аллахи аззе во джели англало мелекија вакерена дикен, мере робија муклепо робар валипе, муклепере најманглен, муклепере керачал манге, е мо тумен мере мелекија, лава тумен сведокија дека ајдве мере робоненге опростингјум саленгере гюнахи. А кава диве арифакоро, диве арафатескоро, о шејтани лаанетуллахи алеј и тало најпонижимо која кава диве. Соске, се бе пијачалодолеске со Аллахи аззе во джел која кава диве, опростинела о гюнахија сартари дај бијандетов. Со пекамбера сам кава керел, мен хадже фелем јерфуth велем јефсук, реджаке веледету уму, којту мендар келек потполно хаджи, бизо такушелпе, бизо гибетија, бизо некоја манкавостија, кога иранела пе копоро кер, иранела пе саридај бијандо. Инаку пралален, која пушљај Ајша ради Аллаху анха, е пејкамбер алисам, ја Расулаллах, со препоручинеаменге која кава диве која кава, со највише текера, со највише Аллахе аззе во джел радуинела, која кава диве керела пе посебно е гвикри кова со о Аллахи аззе во джел тало разија. Кова и тало зикрија кале диве се скоро. Најшужо зикри тало кале диве се скоро, те вакере, ла илахе илла Аллаху вахдеху ла шерике лех, лахул мулку ва лехул хамду ва ху ала кулли шейн кадир, Аллахумме тухиббул афуа, фаъфу анна. О Аллах, ту манге те опростине, па опростин аменге. Аква и тало пралален, о диве е арафатескор. Освен со и тало познато, о диве арафатескор акава тан, према со хаджи извршингјовела, о хаджие со и тало акарик, познато и тало акава тан пралален, о Аллах аззе во джел кога сворингја, е прво не мануша Адеме алейхи селам. O Allahu azze ve cel kuvya ko dumaya Ademe aleyhisselam. E mikjalgatar leskoro dumo leskoro potomstvo. Ko akava tano Allah sai dushen ke dingja em pushleamen elestu bi rabbikum. Zarmen asum to maro devel. Qalu bela shahidna ala dhalik. Va seka ko amen potvrdinaja o Allah дека се антуа маро девел. Ко те дingja mi крари ачало пакјајбе кој е единствено девел, панда која сјам си не душе, си не пралален која кава. Посои тало значајно исто акава тан. Акава тан тало значајно со прескаса салја марица, о Аллах аззе во джел кога ки пуф мукля е Адеме алейхиселам, е ме Хава, е Адеме алейхиселам пренесингјовела колила, муклјале према Индија. А додека е Хаджера, е Хава муклјала ки Джида. Е молафи Джида или Джеддетун, значи нела и пури дај. Према и Хава алейхиселам добинела да о назив и Джида каля ве, соске и Хава и тали мукли која два тан. Пенглола Саранда Берш. Саранда Берш, родена си не пео Адем алейхиселам, еми Хава теара кемпе.
Пало саранда беш пралален джанена ликота ракела пе Адем алисламе михава, а ракена пе еке ки окоја кула. А дија кула со дикена ло препостави ми, а дија викна пе джебелу рахме. Брдо ачали милост. Емодорига која дала тана, која дава тан, а ракела пе о Адем алиселаме михава. Емо официјално до тарда пошминела о човечанство ки јакаја пув. Инаку пралален, која кава танде си салиле доста важна случка. Јектаро вредност ја кале дивесескро со пекамбер али селан спомнингја чало двари арафакро кава керела гар. Најшужо диве преку цело берш и тало двари факор. O hađije kog Italija kariga. A da Italo jek dvanglal kurban bayram. O Allah azze o džel togaš mu kela peki prvo nebeska. Empenela koji rodel oproste oprosti navleske. Koji kerela dova te keravleske. Ko adavar dive pravale no ađije ta ribadeti so kerena. O pladne namaz kldinena skrateno. Po duj rekjatija. Аман пало пладне намаза кълдинена одма и киндија дуј рекјатија. Соске, со јеки единствено цел е хаджијате овеле вакти со повеќе те керел дова. Се и дова и тали кабули која кава тан. И дова на ирингјо вела пралален ко акава тан. Емодолески сјаме на карига спои бе о намазија то велтут повеќе вакти, те користине, те молине ко Аллахи азza wa jal. Инаку пралален, јектаро случке со деси салило, која кова тан, ко Арафат, и тало пекамбери али селам му клясине сарека манети. Кова и тало адва манети, вакела кој ту мендар, каракелу весел карни, нека родело лесарте керелеске дова, се лескери дова на ирингјола. Соско пекамберија кале манушеске вакергја кој каракела кале увесел карни, дова те керел, лескер на ирингјовел. А кле мануши сирек интересно случка пекамберја али селам. А ква мануштало таро Јемен, шунгјачало пекамберја али селам. Ало таро Јемен ки Медина те дикеле пекамбери али селам. Ама ни дај леска кергја евлад. Матеа чове бут. Кер со какере те шај тиранету тон ма палав. Ало Весел Карни или познато Амендел Весел Ел Карани. Ало кувела ко кере пекамбереско али селам и тола јајша. Кај о пекамбери али сам? На не о пекамбери али сам макари. Рекламе мора те джав. Дали приметна сојо себе писоске и дова, а калеуве и зескери, а канао вела кабули, каске год какерел. А чалиек единствено бути. И послушност према пери дај. И дај тали о дженетики пув. Ем сави год лулудите лелаке на невредно, сој тали дженети. Ако дженети тали најшуже лулуѓа. Еми дај ако кергјатут халали сен цело живот. И дајте дингјатут бедоваја, наразија тутарем то дат, ама са салтија фрдетут, ама брдија де садаке. Зори ти бути. Се оалајва кергја, моро разилуки поврзи мој разилукатаро родителија. Ама ме родителјата ле хале мохако на кълдинена ме кълдинава. Најбаре кјафири, а товени си тут хако према тере родителја. Заврши мој Итало. Ама нон ле на мандар ме заработнава. Хем ту, хем те паре се антере родителен горо. Ма бунин тут. Викен и разија е родителен гери, а ангјаки ситуацијо пекамбери али сам таклачала ква мануш, кој год каракеле, тери нене текел ту менге дова селески дова на ирингјовел. Оме ради Аллаху ан кога сине халифа, ова власен се која беше кари ко хаджи.
Ен специјално джалас на календе таро Јемен. Ка пучеленте на нету мен бе машкар ту мен де ко джемати некоа увейс ел карнијагер. Јек беш набе на джанале, дуито беш набе на жна пало неко беш, абе те на мислине абе алој е каменца овди кела маре девен вакел. Овтало овчари. Дуј паре мануш. Два со итало дуј паре мануш со на неле вредност ту менде, а два баш требела мајки. Ваклак ја корига итало геломе ради Аллаху ан. Ајде сарсо си католиконен папа која два вакти оме ради Аллаху ан сине главне муслиманен. Гело која два мануш, ем какел ту се анувес месио. Шунгюмо пекамбери со акергачал туке. Алјум джитуте те кереманге дова. Дикен која скромно сокава керел. Какел шун. Аква машкармандем туте. Tu e me джанао. Ме какерав туке дова. Ема ква никаскена не те вакери. Ker gja u vesel karne omereske dova, em која два моменти на шасалило, em денес на жлапе коти тало пароме. Само вакела товел непознато ко мануша, а познато ко Аллахи аззаваџел. Аква и тало два целоно искреност додадиве ко Аллахи аззаваџел. Јодолески акарига требела те халова пхалаленен пењален. Аллахи аззаваџел омогучингали ту менге акарига те авен ко хаджи, а требела да те кере нијети квадава. Требела да те размислинен, те авен, те извршинен опан што исламско шарти и сили пошукаро Аллахи аззаваџел ачал ту менцар те фрдел чалыми англа пере мелекија. Пошто амен алям која кава тан. Аллаху алему Аллахи джанела. Која мен дарка доџарел хаджи лина. Ама на мен хатари која кава тан кај дова. Овела кабули. Ема мен кълдингјаме ацијакоро намази. Ем пале ацијакоро намази, пошмила ракјакоро намази. А и ратали одобор сочно ачали дова те прифатингјовел. Ема мена карига амаре довае вакерачало Аллахи аззаваџел. Пакера дова. Аллахи аззаваџел те замангела менге о имани која маре калбија сашто кергја менге мангли Мека и Медина. Кера дова ко Аллахи аззаваџел Аллахи те кламенге насипи те манга о намази сарсо заманглям и Кјаба еме пейгамбереске ричами. Кера дова ко Аллахи аззаваџел те мрзина о ѓунахија. Сарсо мрзинаја о била чипе амаре чавенге ја рабел алемин. Аллахи аззаваџел машкара мен де мате мукел мануш би лескери доваја кабулите ове. Кера дова ко Аллахи аззаваџел ко акава тан хатари кај ке дингјама мен. Мате мукел нигде на свалите битове саслу. Па кера да дова сарек пал замолингјаман, кела пелафија чало Мухамеди ења бешенгро којтало кикома, кера да леске дова катар, о Аллахи аззаваџел акале максимете саслажел. Кера да дова маре пралеске е Исмаилеске тари Исмаил. О хаджи Исмаил таро гости варсо на крај дуњаја, о Аллахи аззаваџел леске да те дел дженети. Кера доваја ко Аллахи аззаваџел исто агар амаре пралеске орханеске еме денесеске Аллах иншалла ленге дженети нека дел. Ленге река бърја иншалла тари бавча дженете скритовел. Кера дова ко Аллахи аззаваџел касна не максимја о Аллахи каква моменти амари доа те прифатнел емолен максимја те дел. Ем ко најсига те вакти иншалла ленге кијакика те доџакера, а о Аллахи аззаваџел джанела којтале ем сојтал. Кера дова ко Аллахи аззаваџел каква мубарек тан. Аллахи аззаваџел таракело саспја маре пралеско раде мескор. Аллахи те аракели адеме, те аракели скоро састипе. Аллахи таракело састипе мутоскор. Те аракеленге речавен иншалла. Аллахи томаре желбе реално стекнат со гаравена ко томаро калби иншалла. Аллахи аззаваџел секоја секирација ту мен дар дур нека керел. Томаре максимја иншалла напред на нековен.
кој на не прандиме, Аллах, иншалла, ленгоро късметио, Аллах, каква та нека правел, иншалла, ја Раббел Алемин. Иншалла, Аллах, Азza wa Jal, кото маре кера, о мангипе нека завладинел, о мрзбе тумендар нека дујра керел, о проблемија нека цидел, и слога нека завладинел. Кера дова ко Аллахи Азza wa Jal, хатырја чала керат, хатырја чала каватан, о Аллах мате му кело аменде. Проблеми би решимо, нити гајля бици дими. Кера дова ко Аллах Азza wa Jal, самаре муленге, кола со преселенге, Аллах иншалла ленгире кабырја тари бавча дженетескери те керел. Ма те дозволил тари хеве дженемескери товен. О Аллах, амаре муле шајкерге гюнаја намерно, емне намерно, аман торо рахмети и тало побаро тар ленгире гюнаја. Ако Аллах ту бъркингјанен тар торо рахмети, корион кајте джан. O Allah mamu čorole cu acva momenti bite dele râsca. O Allah mamu cu acva momenti manușe cu aitalo cu dalaleti bitove luputimo. O Allah cu acva momenti samare pralen penjen cu astarge bila čodrom. Alkohol, droga, komari, duira kelendar ja Rabel Alemin. Vas de amari svest. Vas de amaro nivo tova poštu ime sar naroda ja vere narodon sar ja Rabel Alemin. O Allah, mana mengju pralo amarošero manuša, so nanete poštuine ne puren, kua so nanete mangene ternen. O Allah, so gotamente vakera, amen anete vakera da su amenge potrebno, amen samo vakera tuke. Allah ma optovari namen, odolea so naštiti izdržina. Uputi namen, vodine namen, kua da vas u italo amenge hajri ki dunjaja, em ko ahireti, em vojno kera dova ko Allah Azza wa Jal, amare praljeni se panda pozoralo muslimani to vel, koja so dičina amenlea, o Allah uputingale, redovni talo amenge ko namazi, elhamdulillah so Allah Azza wa Jal, akariga itale sa amare prala, kola so pomožinge amena kja umra, te anala kotan, nas spomninava lengere alava, ko Allah nekojen spomnime, ako Allah duj manuša katar nanesne to ven, ajde umra da nanesne te kera amen, Allah neka delne hajri, neka rakelengere čaven, Allah neka del tumen seko ašukaribe pralalen, ema dva so trošingen ke Allah eskoro drom, Allah neka nadoknadinel tumen, oven Allah eske koja rakive, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuh. Vakeri saksom, emisija men nije katmakeri dovate kera inšallah kakva tan. Amin. Elhamdulillahi lezi hedana li hada wa ma kuna li nehtedije leulen hedana Allah wa salaten wa salamen ala al-meb'uthin rahmetillah alamin. Allahumma nawwir kulubena bi qiraat al-hatm al-Qur'an wa nawwir buyutena bi qiraat al-hatm al-Qur'an al-azim wa nawwir qubur amwatena بسبب قراءة الختم القرآن العظيم. اللهم اغفر لي أمواتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينكل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر وأدخلهم جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم بلغ وأوثل ثواب ما قرأناه من ختم القرآن العظيم هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. Воедно те на бисра пралале начала мари најманглиек чај кишутка и васвија олај таракела коросастипе со постигате те саслјол, а диске дингам лаке да садака иншалла лаке шифа некол со постигате асајбе тиранелпе кола коромуј. Пошто акарига пралален пењален о Адем али селам араклепем споингепе, аканаме повикујнава карига екникјаите споина, повикујнава еметине, emleskere hanıma kariga te košnake pralika te venčinalen buyruma kariga svedokija koji si tu mendar tutar kaskalen svedoko znači ka mora to ven duđene ne problem ako je žena mora dve ženi da bidat Ne, tuke je kovel. Va. Na. Pa tolo Recep emo musli tu mengi. Recep, dojdi vamo. Recep ima da zimaš pari ti. Musli, misli tu.
Бисмилlah, аузу биллахи минеш шейтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, елхамдулиллахи раббил алемин, рахманир рахим, малик йомидин. Алла емриле, пекамбер каулиле. Може на ромски или на македонски? Ки дијамаменко каква танко арафат, те пхандасто маро никахи, емишате нагладизот ме хајдлиме чавенца, иншалла, ја раббел алемин. Прво пучатмен те насем фамилија, те напиен тариек джуви тут, пошто само слободиме таро шеријатска забране, джаса директно ковенчибе. Метин дали прифатиса тере собствено вољасар, то Аллах сарсина? Селда. И селда товел торо никахи? Панденгро пучава тут, метин дали прифатиса тере собствено вољасар и селда товел торо никахи? Ем пандегром пучава тут, метин дали прифатиса тере собствено вољасар и селда товел торо никахи? Ајва ке надиксар дикла тут. Селда дали прифатиса тере собствено вољасар о метин товел торо никахи? Пучава тут пандегром селда дали прифатиса тере собствено вољасар о метин товел торо никахи? Ем пандегром селда дали прифатиса тере собствено вољасар о метин товел торо никахи? Пошто тумен сиенко никахи, диен томаризев англа сауренде, англа лодуи сведокоја, а кана джаса ако кадвато делпес со мехари со лазимите делпес покасно. Значи, акарига сишајте пазаризен тумен, ко договор, значи, тере предпостави месарли со редна мехари, ачал тери прандит. Метин кер сабари, иншалла, кна джанава ки пари состој басен, троши мосен, аман ко дваси. Бујрун борие, соро са мехари, вакер туда слободно. Колире сте овел, значи, кадова? Не, јас сакам плочка 100 грама злато и 100 грама сребро. Ме джава, мајка. Метин прифатие са ли шел грами алтын од златута? Па ме мислаква иншала дека прифатнате делав. Прифати неа. Добро. Метина е дека е прандинеатот не со поклони силите де теханама. Ништо ме акарига ке давату дужност е кан грустите кинаке пошто е две венчингенеат. Прифати неа, теке ратомардова. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباه وحل النكاح وحرم السفاه وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله الذي قال الله في محكم التنزيل فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الحمد لله الذي قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن لم رغب عن السنة فليس منا اللهم اجعل هذا عقدا مبروكا ميمونا مباركا اللهم اجعل بينهم محبة وقرارا وبعث بينهم فتنة وفرارا اللهم الف بينهم كما لفت بين آدم وحواء وكما لفت بين محمد صلى الله عليه وسلم خاتجة الكبرى وكما لفت بين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء اللهم ارزقهم رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا وذرية طيبة برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Кога кава моменти прогласнатумен дека се венчиме Аллах мухабесе дел ко томаро никајтар коментаро секоја ке искушение воедно дека таркера доваја ачал јек максими керим Аллах тара келес кро састипем со постигате те са слоб. На намен времен пудела каперен слаба сен тумен агар и балалка. Ајде, авер пути какао. Ајде. Омануш градинја е црква премо Јемен, соске кикјаба вена гужва и лескири црква на Авена. Емо мануш си не доста зорален силно. Ако вам мануш реши ја тарпери љубомора, те авел те уништинел и ќаба. Мега дја војска со синеле кослони, а сине екслони кова со пиравела сине Алаф Махмуд. Ослони која дикля дека цидела према ослони по никако ангелас не те предложинело дрон према и Мека.
Што ми раненале према Јемен, клони пирела. Кога два моменти пралален, одобор насилно си не аква Ебреха со таро Абдул Муталиб лиляк дестар душел тебе. Ронгја прием каква Ебреха какел алунте дема ме тебе. Тогаш ако Ебреха какел ме мисли дека ту каве те роде и кјаба ма те рушина. Ема ква o Abdulmutali po papo e pe camberescul cacao șuma na cari. E chiaba e si la corosaidia e movca rakhela. Ama no saibia cale de vengoro mesiu me malum tirane mere deve. Că dia situația kva nasilničko, džala prema chiaba te rušinel, misinela дека и chiaba italo obično je kersar sao kera, но го авсалило. Ке каја ситуација Аллах Азza wa Jalla објавињаме ке целосно сура ко Курани сурето Фил. Елем тере кейфе фале раббуке би асхабил фил. Ем зарна диклан торо господари со керга esaipiensar estonongoro. So querela pelafi, o Allah Azza wa Jalla sile peri vojska. E makari go Allah bichangja je kijato ptice kolasovi kinenas nebe e babil. Se koja ptica piravela si ne potrim bara. Upra peste. Ostavingevelo pučive kotar lena si ne obara akala ptice babil. Akala ptice babil lena si ne obara baško akava tam muzdelifa koto hađije keden obara. Soske salam duenja bara sebepea so prvo dive kogitalo Bajrami o hađije ko baro šeitani furdena efta bara. O duito dive furdena Otикно шејтани, ко средно шејтани, ем ко баро шејтани по ефта бара. Ем исто агаро трито диве фрдена котикно, ко средно, ем ко баро шејтани. Сара чилоте фрден ко трин, тана бара шејтанеске ланетуллахи алейх. Акава и тало тесно поврзиме, кога требелас не курбани товело Исмил алейхиселам. Тумен джанена деко Аллах Азza wa Jalla прекусуно објавиње Ибраимеске те чинел пере чаве курбани. Се осуно и тало објава тари страна Аллахескоро. Ема карига требела те запазинамен косуне тена ховава. Кој ховавел управло суно, оваѓи управло Курани. Ке таа ситуација о Ибрахим алейхиселам кергја печавеске о мочаво меди кун косуносар керава тут курбани. Емо одговор Исмеилескоро кој о модат изврши на два сои туке наредимо. O šeitani lanetullahi alejh prvo so kërgja keloko Ibrahim alaihissalam. Em kava kereske ma izvršina kava kvajtalo samo sunuta ro šeitani. O Ibrahim alaihissalam svesno kava lila efta bara vrdinge upravo šeitani. Dikao šeitani ništo naštite krelko Ibrahim alaihissalam džala po nadurga ko Ismil alaihissalam. Vakras o Ismail, dali si janë svesno të da të reshingar të qinel të kurbani. Togash dalila o Ismail alaihissalam efta bara fërdinja u pralo shejtani. Por kraja qiloles ke të gjall ki da Ismailes ke din. Ki Hajera, ko te ka krel o Hajer, toro romo Ibrahim, gjaneali de ka kërga njeti të re qave të qinel kurbani. Em togash da i daj lila efta bara fërdinja u pralo shejtani.
E modo taracilo a beo hacıye kotrin tanate fırden bara şeytaneske lanetullahi aleyh. Kokola tana başkote pavinja po şeytani lanetullahi aleyh. E İbrahimeske, e İsmaileske, e mehaceray. Yakanamen kanaka başlara dva tan dediken kote ke delape obara zada o hacıya te çivel barențare şeytaneske lanetullahi aleyh. Ina kakvana rekuna pe mesharul haram. Sveto mesto alaj na rekuingjale se akvajtalo sveta tana kolajtale povrzime e hacılıkoje. Ina făcai sociam sine cu Arafat, te džanen дека ni selo Arafat naštite ter gjo prisilio odredime granice od kaj do kaj šajte pešeltor. Značajno so sne ko Arafat o pejgamberi al-Islam koja dva tanker ga pedi paluni hudba. I menga dva mutrea nekobor vasijetija. Jektara dva vasijetija o pejgamberi al-Islam va kerga mukava tu menge ku emaneti tu izvori ako kerena tu premalende niko asta neko dalaleti troven. Mukava menge o Kurani e mosuneti. Menge andava pejgamberi al-Islam va kerga emnaredinava tu menge vasijeti te postupine šukar prema tomare Romnja. Ake falare na kaj Italija dia džamija Međidul Haram, amen momentalno se amake akariga ki Muzdelifa. Akariga Italo hađije koga avena teke den baraka Itali adia džamija kod akariga Allah Azza baš objavlja kuransko ajeti açal i Muzdelifa açal Meşaril Haram. Acqua Italo tanto mari desno strana šajte dikeni džamija. Acqua Italo o tanko to ađije kedena bara. Kedena bara znači oftalo sardi poljana kariga sardikava smeni salilo celosno ulo sako mermerja koja si ne porano ništo na sine osven celo poljana ja bara. Ema karigot kako kedena pe obara o hađije koga amen këldinaja više bajram namaz onka këldineno saba namaz prema imina. A kataro hađije kod dive bajrameskoro lenape em džana prema imina. Jek važno botiteva kerastu menge truja limina prenesingio la ki džamija emina koro o pejgamberi alaihissalam këldingasine namazi sa pejgamberența cu acava tan ki džamija kimina. O jek rivajti isto prenesingio la ki adia džamija o Adem alaihissalam emihava zapošmineno doriga poro zajedničko živ dipe. A kanako amaro dron prema imina, ostalo povrzimo ibadetea, agar so o hađija suneti preteđa ko Arafat, o hađije ostoto dvijeta rođur siđe, a vena kariga ko Arafat. Vakaro Arafaton tari mina džana ko Arafat. Otkako odive bajrameskoro suneti talo o hađije ki mina čovena trin rakja. Kadikena kariga a čaladija namena postavime i tale šatorija. No preteresa ko šatorija ka si kavgjo veltumenge te diken kote o Ibrahim alaihissalam Lila e Ismail alaihissalam te çinele sar kurbani. Sar uli situacija to velo Ismail alaihissalam kurbani.
Кога решингјави Селам печавете чинел сар курбани, дикен очаво кова таква лукеја одаденост премо Аллах и Аллахескер азза ва џел. O Ismaili toash ka krel pedadeske o modat. Koa ka izvršnjaleske naredba te činema sar kurbani lek šelo pande me vastaje me pre. So ek единствено цел мате мрдинав е мадале мрдибаја те на керав туке штета те на чинеторо вас. О модат кога калете чинеман мошеро нековел нателе ма дикман директно комуите асарил ту джалпа на штит извршне Аллахескери наредба. Мо модат кога чинеман ваздете пантулке наопре орат мороте на прскинел тут ко пантулке ми дајте дикел морат па пало довато вела секирација. Кога два моменти кога уштингети извршине на кеа наредба тогаш Аллах гласо таро Аллах азза ва џел ка крел о Ибраим Ибраим извршингјан туторо суно ая обакро Аллаху акбар لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Кokrao Ибрима сакла Аллаху Екбер, Аллах Итало најбаро емо Аллах само туке и захвала ачола. Емагаре курбанеа куртули салило о Исмаиле алейхиселам тари чурик. Джанена коле курбанеа синес менимо фалален Синес менимо е курбанеа коа солилале ко вакти адемескоро таро солду и прала. Значи кади кентар тумари лево страна адава тано коте о Ибрим алейхиселам лилате чинел пере чавесар курбани. Адава итало акарига кеа лево страна кај со Италија кала светке, која кава брдо со дикена кеа планина, о Ибрим алейхиселам лилате чинел курбани Исмаиле. Дали дикена кеа планина ангитуменде? Макарига кај со осветлија упреки планина. Тари лево страна тумари. Тамам. Јемши Калил. Значи тартумари страна со светинела и планина, а карига о Ибрим алейхиселам ле Исмаилете чинел сар курбани, макарига хулило о бакро таро дженети сар замена Исмаилеска сам. Кја плана тартумари леворик? Дали дикена? Акарига итало адават. Коле бакра итало сменимо е бакра ко време ко Адем алейхиселам о чавелески рокабиле мохабил. Нели о хабил дингја курбани бакреа, два бакро чајролас неко дженети, за да о исто бакро те авел сар куртулибе Исмаилески алейхиселам тари чурике Ибраимескери салаллаху алейхи ва селем. Аке тартумари десно рикталја кариго шаторија о хаджие кога вена кимина ко диве Байрамескери он трин диве акарига бешена. Макарига користинена он те фрден нели обара ко шејтани. Акана джаа ко дром ко те викнапе джемерат, тоест ко те охаджие джана те фрден обара ко шејтани. Адава ка дикенен тартумари лево страна кај клолту менге, те дикена дава тано хаджие кај джана те фрден бара ко шејтани ко диве Байрамескоро. Правен туменге о завесо до тартумари леворик. Еке, тартумари лево рико квасо дикено светлимо ко трин катија, дали дикена?
А давај тало о танко те фрдела пе обарако шејтани. А два тани клапе джемерат. Значи ситумен тикно шејтани, средно ем најбаро. Кај со светинела сар планина со дикелапе. Дали дикена сарине? Се дикена на не шанса каригате на мукена на не паркинг и мора само ко накибете на келпем то објасним гјовел. Иншалла Аллах те келту мен ге насипи ко хаджите авен ем те фрден бара премо шејтани. А онај баро шејтаните му дара на мен деко амаре калбија. Те си да амаре злобна мисле иншалла ја раб. Иншалла кале амаре ајбај амаре била че табијатија те му дара ја раб. Валај те келту мен ге насипи кимина карига те терген саро пейгамбери али сам со тергјола сине. Ема чилоа мен ге панда те дика и планина е хиракери, ема далјаде иншалла ка завршина амаро зијарети акалера кјакоро. Masuk di dalam gua itu. Berapa? Mana? Mana vide? Adarisi. Yeter bu sınavda kulağın önce. Ben aşağı. İşte bu taraftan iniliyor ama aşağısı çok kalabalık. Dateli. Hira vikino pe u. Ne, a Katar šaj... A Katar je klop, moram tvirjamen te u ta isto. Jer a Katar žal da te ređal proto.
Джелаби си. Пази, телефоните не прилагаат. Ле, дик омануш. Чема карителе, дика карителе, дика на карителе. Крос рај. Дика таквен, маш каростен. Да. Матари клона. Да. И квена кари. Значи ти мораш да на киот тар да бе карија. Да. Нема шанс. Сар нема шанс. Селам алейкум, сабнай. Сар нема шанс. А? Вена царна штити. Бисмилlah. Alan. Sigaralar. Давай. Resim attım bak kalabalık zaten. Hadi. Haydi. Yalla. Hadi. No problem. Ana çılma. Hadi abla hadi. Hadi abla. Hadi. Bitir hele bas. Hadi yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten bismillah. Sehira. Hiç. Artıdan da var ne? Amne? Hacı yürü hacı. Hayya. बस यही जगह यही है बस इतने की दो नफल पढ़ना नहीं सजदा बस ज़ियारत ऐसे सजदा करो बस Hadi kul Allah. Hadi. मैं आगे यहाँ कोई नहीं बहन Hacı kelam al. Hacı. Hadi. Hadi. Allah. Peygamber otursun işte subhanallah ya Allah. Allah sağ ol vallahi. Allah. Ya Rab. Anasını oturuyor ya Rabbi. La ilahe Hadi puri. Nastike oldu. Nastike. تعال حاج تعال بسم الله الرحمن الرحيم شكر يا رب شكر يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد شكر يا رب Namaz salat. Yeah. Bilmez. Yok. Kaçan pe?
Sevgili çantamı var. Saçar yazdın mı? Sen de şunu al, sen şunu sen. Şunu çıkar.
Allahi Azza wa Jal nuklea menge preko akea umra. E makari ga postavingio vela učibe ģisarinen da amende sutra bela te kera amena kanapal amaro Irani beko amare kera. Nangle trebala te zahvalina ko Allah Azza wa Jal so mogućinge amenge. Toa leskere misafirje. So mogućinge amenge amaro čekate proti sežda kod hana kod obojsalo Kurani ale mušan. Kod pejgamberi ali selam pera sabenca ģivdinena sine. Kod sao pejgamberi akelge tavafi emo Allah Azza wa Jal amen počastinge. Amen iranamen ko amare kera. Iranamen tarotan ko tesmeni salva amaro ģivdiku. Amen kakva periodi dodeka se amsne ki Meka ki Medina. Nasine amen nisavi aver zekiracija osvem teresao namaze kole skoro vakti. Amari zekiracija nas ne ništo aver osam te pridobinaj Allahe skoro zadovoljstvo. Bisu te rakja Ulaso kertisala čalo Allahi Azza wa Jal. O se tingen unor, no kad dva unor si neto menge zadovoljstvo, sa dva tomaro unor kergen kurbanja čalo Allahi Azza wa Jal. I sijek čači pa unor i site na šalgel, ama no se babi tomaro vešne site ačov. U mukminskog kalbi kalo razočarimojem leskera kajtale asfaltne, a čali razdjevle Kjabaja. I Kjaban leste vazdinja pozitivno mislive, pozitivna energija. Ali lo muslimani nekola poruke koja su trebala te praktiklinelen kopovo čitik. I glavno biti so trebala to vela menge jamari godi. Ota kvila namen ko amare kera. Penaro ģivdipe na nevniše isto sa sosinandla li umra. Agnatu mene kaske koven reperi sar trebala te ģivdine po islamu. Komendar ka zavisimel tar tomaro ponašaj prema pođahidi manuš dali ka zamangele Allahe ilina. Lesno i talo ti izvršene umra čivea pare ki džepa aljan. No najpare talo palakava soke rava me em kopor doprinosinava me te keravo manušate za ljubingiven ko Allah Azza wa Jal. Ako je talo najravno so trebala to vela menki godin. So pejgamberi ali selam karakere. Koju putinela kek šukar puti sađi kota kergjola dea šukar puti, ko se papira nera pe ko se pebi. En prvo puti su i sijamen. Ov se bebi te repo na šaja, o averate za mangene Allahesko odinu. Aver buti so trebala това svesna laki. Pazim kod ove namazi muslima. Jektaro se pepija, e primetine dali ti umra i tali Kabuli, diksos menigja i umra antute. Dali antute smenigja, te vakere korpori tuke sa što sumsne redovno ko namazi, a ki Mega, ki Medina, dali kako dožnako morokher. Se pizo namazi tralalen, ni umra kako možinela me ni hađ. So Allah Azza wa Jal so ga počela men prvo ka počela men načalo namaz. Ako sam gurtaro namazu, gur sam tar sekula šukar deli. Kodoleski ki tumari godine kovel, nikako namazi nas mi ne natemuken. I umra si kavgja me na verada buka. Si kavgja men te dika, ono nuša dike nas ne sarreka, džana si ne toharemi. Zaradvana posetinelat me to tumaro proživi bre. Da sad pa puštenan go ko Allah Azza wa Jal.
Ki isto safki sosto baka sigaren detergöven ango to Allahi azze ve celle şatomare delia te den cevap. Entrebela cariga te pucea corculeamen soia ki tuvango to Allahi azze ve celle. Podolesc che favale no Allahi azze ve celle kergia manushen sar ključija. A trebala te pucea save ključija kova. Dali kova ključo se putrela o udare hajreskoro ili ga prava o udare bila čipasko. A prava upotrebinjatu tuja te pravelu udare hajreskoro. Onda Джан Аллах аззе ve celle zamangatu e madvajtalo jekta štaro znako deka sen mangloko Allahi azze ve celle. Tumen pakala tratka divesa Diken sartalo bizo familja, bizo tomare najmanke. Ako neka posetinut me na jarko venanga ko Allahi azze ve celle. E premo doleste prvo su trebala te kera te la čara maro nijete šalo Allahi azze ve celle. Bila kerela pe lafja šal ko Allah jaman hičte na štedina. Ako aj talo su trebala te haljova. Prema o umor o se papi de talo ko Allahi azze ve celle. O pejgamberi alayhis salam va kergamen ke çalunre hac deka ofna ne odmor. Oftalo džihad, oftalo čudikano džihad, oftalo žensko bitka. A ki bitka so ibe na netu. Ki bitka se umorimo. Ki bitka da nas ja da redovno tuširimo. A que aí tá ali bitka. Aqui aí tá ali bitka pomegju amen de amare strastia. Podolesc que falando pejgamberi alayhis salam. Kuga gelo ko miraji e Cebrail alayhis salam dikla o cenneti. Kuga dikla o cenneti mo cepnemi va kerge Cebrail alayhis salam tarava deka nekoj kakvo ko cenneti se odron džiko dženeti talo trlikavo, a odron džiko džehnemi talo lesno i uživancija. I premo doneste tarakva hadisi haljovaja deka odrone dženetesko sar dženeti talo paro. Dženeti su i dženeti naštite kuvean leste sar džikote na nakja talo džehnemi. I isto agada trebala te haljove, Qual telefone? Sam. Alo. Alo. Rakatar haljovaja deka i umre i talo baš preko amaro umor te dorsala skroz zadovoljstvo. Da li primete ngeno Allah azze ve celle deka mangeli skromnost? A da bi kale prokuraj do ihramija. Da kerga urave najmarka šasu i situ meni naskupa. Da kerga menge turava ihramija. Da li amen se tingjana men deka maro odnos prema maro Allah i talo sarožovi prema Allah, prema poro. Gazda prema neskoro pretpostavljeno. Jakari ga trebala te haljovat deka kva i talo umor radu Allah azze ve celle. Primetinen sahi bardetja so keralen tale so umor. Jer naštitava kraj neko ibadeti deki talo lesno. So mislinja da li so lesnotija tu prostinja u Ramazani, da. Puća dva manušto i talo na zaloko por morate prekinuti tarperi terapija, samo te dobrine da la izgoro zadovoljstvo. Pućo kole sušteva ko saba, le ovda mangela te sovel, ama šutre panja lela beziko asarne sovena, ovu števa čalo Allah azze ve celle. Agar da tali umremo hađi, naočeknim toga saprema toro kefi,
Со пекамбер алейхиссалам тавакел емо путу и вейтало таразаде джехенемеското. Едо леске путни коскери дове тали пака велико Аллахи азza wa jal. Нормално дейтало секоја живдо мануш проведе ноксамлук ако некога покјам. Единствено со итало кјами бизо ноксамлукија, а па итало Аллах азza wa jal. Намеша акатарта вакера сјам горда и поносна. Со един долаф извршингјам и мангјам котан. Обечи мангјам котан. А казо сно обечимо ки медин изврши салило. Ошов рака ки меко а човек изврши салило. Озија рети ако вас не договоримо изврши салило. Тоа е најважно таро различита хана мануша. Само пандајко ти си кавсалило кобори тало обари пе ислямесколо. Сар групато кажинген дека на керген разлика кој котари тало. Елуинген сарек фамилија. Емтребелате ова свесна. Кога сам ки служба, тереп халеске, тереп хењаке, те поможине, а да е туке поважно таретикјан туке пекамберескери джамија. Ем потни како на требела овел туке пари како поможингјан тереп хале тереп хењако, само тавафи. Чај си не два коркулите кереле, тоа крекваше са атеске. Аман, уланко можност да те поможно пако итало пославо. Ем, шајте вакера целосно по два начин извршингјам и умра се хадидам опоруке Аллахски раззаводжа. Ке вер ситуација машкараменде различита сјам састипаја, некој позорало, некој послабо. Но сар готово веладвадо послабо решингјата велика Аллахско родром. Емовна жалинела беки перин немо. Офтало гордо са два на кергја, нити манушеске, нити позицијаке кергјаша перо Аллахи азza wa jal. Една жалинела беки пери ситуација. На дозволинела момин искрено има неа. Оковача ли тунјаја керела по дешу панш сатија, битуши ли мојра нела беко порокер пере ромњаке па на бркинела ли ромита рокер. Нити пак осетинела умор се ко првичанела ко бор плата калела карига, а карико хаки кати муслимани оба карики плата веске тало дженетико Аллах азza wa jal. Со Аллах наградинела тут цело 9 годинелеске панч вактија намази. А панч вактија намази ки кјава са душел и ефтава дешу ефтав берш, те године намази которо танка со дживдине. Одлеске псалалено муслимани кога леске могучинко велат ки служба чало Аллах азza wa jal. Офтало радосно која два аспекти. О муслимани се киринела, па ако некој прекининела, леска и поврзано со Аллахи азza wa jal. Додо леске па алкова пари персона кран, кола со утеманушенге на париринела, сар нација това успешна, примери това кој извршиве и умра, али амен елхамдулилlah Аллах и кералеске хамди со омогучиња им дозволиња да извршина и умра ко најшукар начин агар сар со доли куинела. Посетиндо некола тхана со јаверама никој настапниња која да лат тхана. Валај туменга тво омогучиња. Емо долеске катара кај елхамдулилlah о Аллах това со лесниња на менге. Одлеске маре това е тале ко Аллах азza wa jal. Састет вестет дила неутумен ко томаре кера. И радост и умракерите споделилен томаре најманглен цар. И ранен осмех ко томаро муј. Тераширнен позитивизам машкар томаре најманглен. Одлеске ка кера това ко Аллах азza wa jal. Валајте прифатинел томари бадетија.
Vallahi Azze ve Celle tevettümen araziya. Vallahi tezidese kaçorulu petatü malekfera. Vallahi tarakat men tarosef diskuşeni sonanetu men takati pizdojinen. Emoven Allah ke tuarak kibe. Nak bisteri min bugün musafiriz kitali kabuli ku Vallahi Azze ve Celle. Zorkora kekerem duvar Vallahi Azze ve Celle. Vallahi tarakat kibe. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.